banyita Dr Menelas Nkeshimana, nkaba ndi umuganga mu bitaro bikuru bya Kaminuza ya Kigali, nkambarizwa no mu itsinda rishinzwe kurwanya Covid mu Rwanda. Inkingo nk'uko tubizi ni uburyo bwo kudufasha guhangana n'indwara, cyane cyane indwara zandura. Inkingo ni mu bwoko bwinshi, hari iz'inshinge, hari izo banywa mu kanwa z'utudomo nk'uko twabonye mu ndwara zashize. Inkingo rero ni uburyo bwizewe bwo guhura n'ibirango by'indwara runaka ushaka kwirinda, kugira ngo nimuzahura mu gihe kizaza itazakuzahaza. Mu Rwanda gukingira navuga ko bimeze neza. Niba mwibuka hariho intego y'uko 30% y'abagomba gukingirwa bagomba kuba bakingiwe mu mpera mbere y'uko uyu mwaka tuwusoza. Then abandi 30%, igori ya 30% ikaba yagerwaho umwaka utaha mbere y'uko umwaka utaha usozwa, kuko nibura hagomba gukingirwa 30% y'abanyarwanda kugira ngo nk'igihugu tube dufite ubwirinzi buhagije. Dukurikije rero aho tugeze kuri iyo ntego, ngira ngo bimeze neza, turasatira intego ya mbere ya 30% y'abanyarwanda mbere y'uko uyu mwaka usoza. Nk'uko tudahwema kubigisha abanyarwanda, kuba warakingiwe ntabwo bivanaho ko udashobora kugira ibyago byo kwandura COVID-19. Gusa icyo bigabanya ni uko warwara ngo uzahare, ariko kuba wayandura, kuba wayanduza abo mubana cyangwa se abo mukorana cyangwa bahura mu buzima bwa hafi birashoboka. Niyo mpamvu dusaba abantu bose bakingiwe ko bagomba nabo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19, harimo kwambara agapfukamunwa neza, gukaraba intoki kenshi n'amazi meza n'isabune cyangwa se agakoreshwa alcohol yabugenewe, no guhana intera, kwitabira ikoranabuhanga mu guhanahana amafaranga. Ibintu byose byatuma batabasha kuyandura ndetse ngo banayanduze. Aba bantu bombi bafasha ukabashyira mu byiciro byabo. Tuvuga abanduye Covid nk'uko bivuze nta rukingo bahawe, n'abanduye Covid barahawe urukingo. Ikinyuranyo kirahari mu buremere bw'uburwayi bwa COVID-19. Usanga uwayanduye afite urukingo yararangije inkingo nk'uko bisabwa, bagira ibimenyetso byoroheje, ntabwo bakenera kujya kwa muganga, ndetse ugiye no kureba no mu bapfa ukavuga uti abapfuye mu bahawe inkingo n'abapfuye mu batarahawe inkingo ariko bose bafite COVID-19, abenshi basanga muri babandi batari barahawe inkingo nibo baba baratakarije ubuzima. Bivuze ko guhabwa urukingo bikugabanyiriza uburemere bw'uburwayi wagira, ndetse bukaguha amahirwe ko ubwo burwayi buvamo neza utahatakarije ubuzima, cyangwa se ngo ujye ku mwuka, ujye mu bitaro, ube wagira izindi complications ziturutse ku ndwara ya COVID-19, kuko COVID-19 ni imwe muri virusi zataka organe zose: ubwonko, uruhu, amaso, ibihaha, umwijima, impyiko. Ibyo byago byose rero iyo wahawe urukingo bijya hasi cyane. Abagore batwite, abagore bonsa, buriya kwa muganga na Covid itaraza, ni abantu dushyira muri kategori y'abantu bafite iminite iri hasi, bafite ubudahangarwa bwagiye hasi kubera iyo process yo gutwita no kubyara no konsa n'ibiki byose. So COVID-19 rero nk'uko mwabibonye mu mpundura ya kabiri ndetse n'iya gatatu, abagore batwite na bonsa bagiraga uburwayi buremereye. Usanga barajya ku mwuka, bahatakariza ubuzima, inda zikavamo, bakabyara igihe kitageze, abana bakaba banapfira mu nda, cyangwa se akabyara umwana akabaho umubyeyi akitaba Imana abyara cyangwa se nyuma yaho gatoya. Ngira ngo ni naho havuye gushishikariza cyane byimbitse abagore batwite n'abagore bonsa ko bagomba kwitabira inkingo kugira ngo batagira ibyo byago byose byo kuhatakariza. Buri indwara z'ibyorezo zifite uko zijya gusa, hari inkingi nyamukuru zikoreshwa kuva kera cyane, abantu bagomba kubakiraho ubushobozi, kubakiraho inyigisho zo kwirinda indwara zandura. Iya mbere ni ugukumira, inkingi ya mbere ni ugukumira.
ahabonetse uburwayi ukashyiraho ingamba zose zishoboka kugira ngo hakumire uburwayi bwere gukura. Nimba uvuze ngo mu mudugudu runaka harimo ubwandu, imbaraga zose ukazishyira muri uwo mudugudu kugira ngo indwara itaza kurenga umudugudu kabiri, kabiri, bitatu bigahinduka akarere kose. Ariko ibyo kugira ngo bigereho nuko wabashije gupima, nuko wabashije gukeka kare, nuko wabashije kugira abaturage bashishikariye kuvuga bati nzimenyekanisha ningira ibimenyetso nabwiwe kuri radio, nabwiwe kuri televiziyo, kugira ngo abagomba gukumira bakumire hakiri kare, bakumire hakiri kare. Ikindi ni gushyiraho ingamba zubakiye mu kugabanya ihanahana ry'uburwayi hagati y'abantu n'abandi. COVID-19 twabonye ko ari indwara yandurira mu matembabuzi y'umwanya w'ubuhumekero, ishobora kwandurira aho umuntu yakoze, aho yafunguye, ibyo yafashe akaba nawe yagira ubwo burwayi. Ubwo rero bishyiraho n'ingamba zituma iryo hanahana rihagarara. Izo ngamba zikubiyemo nko guhana intera, abantu bagahana intera kugira ngo ibyago by'uko urwaye aza guha virusi utarwaye bigabanuke. Hazamo kwambara agapfukamunwa kugira ngo ya matembabuzi ubashe kuyayungurura ntataruke ngo agwe kuri mugenzi wawe, agwe ku meza, agwe ku ntoki. Ibyo nabyo birafasha cyane, niyo mpamvu hazamo kwambara agapfukamunwa. Ikindi ni ugukaraba intoki kenshi, kuko iyi virusi ishobora kubaho igihe kirekire ku meza, ku ntoki. Iyo haje muri gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabune cyangwa se gukoresha alcohol yabugenewe, ibyago byo guhanahana nabyo bisubira hasi cyane. Ubwo harimo guhana intera, kwambara agapfukamunwa, gushishikariza abantu kwishyura bakoresheje ikoranabuhanga kugira ngo amafaranga, niba hari ibyago ko ariho iyo virusi, utayahanahana ujya kugura ibintu ugasanga wagiye nko kurangura ibintu mu ntara runaka, amafaranga aragiye yageze mu ntara runaka, uburwayi burimutse, kuko virusi nta maguru ifite. Ni twebwe tuyiha ubwo bushobozi bwo guhanahana hagati y'abantu n'abandi. Indi nkingi ya gatatu nyamukuru yubakiyeho mu ndwara mu guhashya indwara zandura z'ibyorezo ni ukubungabunga ubuzima bwabo bw'abagirwaho ingaruka nyinshi kubera virusi ya 19. Abagore batwite nk'uko babivugaga muri COVID-19 byari umwihariko ko tugomba kubungabunga ubuzima bw'abagore batwite n'abagore bonsa, cyane cyane nk'igihe cyabaga cyose cyo gupimisha inda, ukabikora mu buryo buzatuma ibyo agomba gukorerwa kugira ngo ubuzima bw'umubyeyi n'umwana bugende neza bitaza guhinduka ibyago byo kwandura COVID-19. Ibi abakuze, abari basanzwe bafite izindi ndwara za kanseri n'iki, aba n'abantu dusanzwe dufite muri community na mbere ya COVID-19. Ubwo hagomba gushyiraho uburyo ibyo bivuza bakomeza kubyivuza, ariko muri uko kwivuza ntibize kubahindukira ngo bibi ibyago byo kwandura na COVID-19. Izo ni inkingi eshatu. COVID-19 rero hajeho n'inkingi ya kane tutakwirengagiza, kubungabunga ubukungu, kuko imyenda twambara, imiti dukoresha ni ibintu bigurwa. So urabigenza ute kugira ngo indwara igabanuke ariko n'ubukungu ntibuzahare, kuko bwa bukungu nibwo buzaguha ubushobozi bwo kubaka ibitaro, gushaka imiti, gushaka abaganga, kwigisha amahugurwa y'abakeneye kujya mu gufasha guhashya indwara, ibyo byose. So izo nkingi enye rero nizo twubakiraho ingamba zose, ndetse nihaza n'ikindi cyorezo kirenze na COVID-19, izo nizo nkingi zigaruka. Iyo tubashije kumenya ati ni indwara iterwa n'iki, yandura ite, twubaka izo mekanizme zose zidufasha guhashya iyo ndwara. Ubu hari uruvugiro, ngira ngo tumaze kugira inkundura eshatu, ngira ngo kuva twatangira mu kwezi kwa gatatu 2020, ngira ngo hafi aha tuzuzuza imyaka 2 turi muri rugamba. Twagize inkubiri zitandukanye zifite nyirabayazana zitandukanye. Twatangiye abantu batumva indwara iteye ite, ko dushobora kuba ari n'ibihuha, yishe nde, nimenyo yishe nzirinda. Hazamo kwigisha cyane, ariko no kumenya indwara ku ruhande rw'abagenerwabikorwa, abaturage tuvura, ariko n'abaganga buriya ntabwo twari twakamenye neza byimbitse iyi virusi iteye ite. So muko kwihugura harimo no guhangana nayo. Haza inkubiri ya kabiri, ngira ngo hagana mu kwezi kwa 12 no kwa mbere, ngira ngo hapfuye abantu batari bakeya.
muri covid-19 ku isi hose. Haza n'iyingiyi ya gatatu tuvuyemo yari ifite iyi virusi ya delta nk'uko mwabyumvishe, nayo ubona yarajegeje isi ku kigero kiri hejuru. Ubu rero uyu munsi ubu tuvugana bisa nkaho bicogoye, at least ku ruhande rwacu mu Rwanda. Ngira ko mubibona bari mu bitaro ni bake cyane, ama treatment center afunga umunsi ku munsi, maze iminsi nta upfa, bitandukanye na mbere aho hapfaga abantu 10 umunsi wose. N'umubare w'abandura bashya banduye virusi ya covid-19 uri hasi cyane ugereranyije n'amezi yashize. Ariko ntibivuze ko tugomba kwirara, kuko tuvuze tuti ubwo bimeze neza reka turekeraho, twasubira n'ubundi aho twavuye. Bisaba kwihangana ugakomeza ukubahiriza ingamba kugeza bavuga bati nta ndwara igisirikira nyinshi muri Afurika, nta ndwara igisirikira muri Europe, nta ndwara igisirikira mu migabane yose itandukanye. Kuko uramutse uvuze uti mu Rwanda nta kibazo mfite ariko Burundi bafite ibibazo, ibyo bafite bishobora kugarukira isaha n'isaha. Bisaba kwihangana ugakora igihe kirekire wubahiriza ingamba kugira ngo uvuge uti covid-19 isigaye inyuma hashoboka, no gutegereza ko abantu bose bakingirwa ku kigero gihagije, nibura 60% y'abatuye isi ukavuga uti bafite urukingo, nibwo indwara wavuga uti yacogoye, ingamba zikagenda zorohera abantu buhoro buhoro. Ingamba, kubahiriza ingamba biturutse ku bushake bw'abagenerwabikorwa, kuko abanyarwanda bavuze ati nta ngamba dushaka. Hari ibihugu byagiye bigenda gutya, abaturage bavuga ati twebwe ntabwo dushaka kwambara agapfukamunwa, ubwo nabo nyine babaga biteze ko indwara ibarusha ingufu. So kubahiriza ingamba kandi tukihangana igihe kirekire, kwitabira kwikingiza, ubumenyi bugenda bukura umunsi ku munsi, ari nako tumenya virusi nuko twabasha kwihashya ku buryo bwizewe kandi bufatika. Ibyo nibyo bidufasha kugira agahenge dufite uyu munsi. Murakoze cyane. Murakoze namwe.